العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نقول مرحبا أهلا وسهلا إلى فضيلة صاحب الفضيلة العالم المحترم wassalamualaikum ila hajamakan wa nad'u min Allah al-barakah bisababi usuli syaikina al-muhtaram wa ba'du ila rakyat itu ahlan wa sahlan itu misalnya awalan ana naqul wa nad'u an mu'allima هذا أولاد يعني الطلاب في علوم الشرعية ونرجو منك الدعاء والتوجيهات والتوصية والإجازة نرجو بركة من الله على إجازتكم وعلى توصيتكم ونرجو البركة بسبب قلوبكم إلينا ونرجو الدعاء الدعاء الضيوف هذا مستجاب ونرجو من الله المستجابة للحسنة في الدنيا وفي الآخرة. وبعد أدعو التوصية والتوجيهات وأخذت بقول بعض إنسافة لا تنسينا في دعاء madama al-haya fi hadzal du'a fi hadzal dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hrfa'li dhikri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa barik fi zahirina wa batinina wa fi a'malina wa fi awwalina. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البداية بالشكر والدعاء كما طلب الشيخ، وشكر لهذا الشيخ المبارك على هذه الاستضافة الطيبة الصالحة الصادقة إن شاء الله، وأدعو الله له بالعافية وطول العمر، وأدعو لنفسي كذلك بالعافية وطول العمر، وأدعو للطلاب الحاضرين والطالبات أيضا بالبركة والفتوح والمنوح وصلاح الجسد والقلب والروح، وأن الله يجعلهم من علماء الخير، من علماء الآخرة، من العلماء الصالحين المصلحين الهداة المهتدين. آمين اللهم آمين. ونقتصر بالموعظة والتوصية ثم بالإجازة إن شاء الله تعالى لأجل نحظى ببركة التواصل والاتصال بالمتقدمين من أهل العلم عبر هذه الإجازة والعمل بالتوصية. Beliau mengatakan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian beliau mengucapkan syukur kepada Sahibul Ma'had. Beliau katakan alhamdulillah, terima kasih banyak atas semuanya, atas kehadiran beliau di tengah-tengah kalian. Lalu beliau mendoakan semoga Sahibul Ma'had, Sahibul Fadilah dikasih Allah kesehatan, dikasih Allah umur yang panjang. Begitu pula siapapun yang
belajar di ma'had ini semoga Allah memberikan kesehatan, Amin. memberikan umur yang panjang, menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemenangan yang ia inginkan, mendapatkan hajat kebutuhan semuanya Allah kabulkan. Dan seperti tadi pesan dari Syekhul Fadilah bahwasanya akan memberikan beliau ini pesan-pesan kepada kita yang hadir di sini semuanya, kemudian memberikan sedikit ijazah dengan waktu seadanya sesingkat mungkin, tapi insya Allah bermanfaat. Ijazah ini supaya apa? Supaya kita tersambung dengan orang-orang terdahulu dengan melalui ijazah tersebut, sehingga sanad, sehingga kita semuanya rantai keilmuan kita ini bersambung dengan orang-orang terdahulu, itu dihubungkan dengan adanya ijazah. طبعا أنتم كلكم جئتم للتعليم، تعليم العلوم الشرعية وتعلم تعلم العلوم الشرعية. لماذا؟ للصلاح وللفوز وللنجاح في الآخرة. هكذا المفروض النية تكون لطالب العلم الشرعي. Lalu untuk apa kalian belajar ilmu agama ini? Apa niat tujuan kalian belajar ilmu agama ini? Tiada lain kita mempelajari syariat ini, ilmu agama ini, kecuali untuk tujuan supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan kelak di hari akhirat nanti. في نفس الوقت الإنسان يحب دائما أن الله يرزقه في الدنيا رزقا كثيرا، ولكن الدنيا تتبع الآخرة، وخصوصا لطالب العلم. طالب العلم ينبغي أن تكون نيته حسنة ولا يهتم بأمور الرزق، لأن أمور الرزق تتبع النية الحسنة. قال الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه آمين يا رب. أن الإنسان وخصوصا إذا كان من أهل البيت لا يفتقر من أمور الدنيا إلا بعد أن يفتقر من أمور الدين. إذا افتقر الإنسان من أمور الدين يفتقر من أمور الدنيا. Dan kita selain ingin untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita juga dituntut untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik untuk hidup kita di dunia ini. Namun perlu kita ingat, dunia ini akan mengikuti akhirat. Bagaimana nasib akhirat kita nanti, begitu pula apa yang terjadi di dunia kita. Dan dunia ini mengikuti apa niat tujuan kita masing-masing. Ketika niat kita ini baik, maka baik pula dunia yang akan kita dapatkan. Kalau niat kita ternyata buruk, kita tidak memiliki niat bahkan, maka itu akan terjadi pula dunia kita ini akan sengsara. Ini seperti persis apa yang dikatakan satu kaidah dari Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau mengatakan tidaklah seseorang dipersulit Allah dunianya, dia menjadi orang yang fakir, kecuali dia sebelumnya telah fakir terlebih dahulu tentang ilmu agamanya. Ketika ilmu agama kita tidak punya, kita fakir, kita seenaknya dalam menjalankan agama, maka fakir pula dunia kita. يقول أحد العلماء: دخلت مرة من المرات إلى بلد وجلست أفكر قبل أن يتعلمه عاد جاهل. دخلت إلى بلد وجلست أتفكر فكر خواطر، ماذا أشتغل في هذه البلد؟ أشتغل بتجارة ولا أشتغل بزراعة ولا أشتغل بخدمة ولا في دكان ولا في مطعم؟ وجلست أفكر 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 حتى ألهمه الله تعالى أن يذهب إلى المعهد ويطلب العلم الشرعي. بطل خدمة الدنيا، بطل شغل الدنيا، ذهب إلى المعهد لأجل يتعلم. Yaitu disebutkan ada satu cerita seseorang masuk ke kotanya orang lain, merantau bahasa kita. Orang ini merantau, ketika masuk di kota tersebut dia berpikir, lalu apa yang akan aku lakukan di negeri orang ini?
apa yang harus saya lakukan di kota orang ini, tidak kotanya sendiri. Apakah saya harus berdagang? Apakah saya harus bekerja apa yang layak, yang pantas untuk saya lakukan di kota orang ini? Kemudian dia terus berpikir apa yang harus dia lakukan, sampai akhirnya pikirannya ini menunjukkan orang tersebut, oh ya, kalau gitu saya di kota ini hendaknya saya mencari ilmu saja. قال هذا الرجل فاجتهدت في طلب العلم 2 اجتهاد في طلب العلم. بعد 2 قال الله سبحانه وتعالى وضع لي القبول في قلوب الناس حتى صرت أملك البيت الجميل، وجاء أمير ورئيس هذه البلاد يزورني أدبا واحتراما بعد 2 بس. Kemudian orang tersebut akhirnya mencari daya dan belajar ilmu agama tersebut, hidayah tersebut, terus beristihad bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sampai akhirnya hanya 2 tahun saja dia mencari ilmu di kota orang lain itu. Setelah 2 tahun, maka dia telah menjadi seorang ulama yang mumpuni, yang ahli di dalam ilmu agamanya. Setelah itu, dia kemudian dikunjungi banyak orang, sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama besar yang ilmunya diambil banyak orang, dan sampai Allah memberikan kepada orang ini yaitu dunia. Dia memiliki rumah yang indah, memiliki harta dunia, sampai orang tersebut mengatakan, sampai orang yang punya jabatan, seorang kepala atau seorang gubernur datang untuk sowan atau untuk bertamu ke rumahku karena menjaga adab serta menghormati aku. ماذا لو راح يشتغل بالتجارة؟ هل يأتي له رئيس القرية، رئيس المدينة، أو يشتغل بالزراعة؟ هل سيحترمه؟ Kalau ternyata orang tadi umpama dia berpikir kemudian saya hendaknya berdagang saja, atau hendaknya saya berkebun saja, atau di sawah, atau di tambak, apakah gubernur kota tersebut akan mendatangi orang itu? Kira-kira ada jawab? هذا يحترمه. وإنما العلم يسمو بالإنسان ويجعله محترم في الدنيا وفي الآخرة، لكن بشرط أن تكون النية صالحة في طلب العلم. Itulah orang kalau punya ilmu, maka ilmu akan meninggikan derajatnya. Dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Tapi seandainya dia tidak mencari ilmu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ini ada syaratnya, tidak begitu saja. Syaratnya orang itu mencari ilmu, ketika akan mencari ilmu benar-benar memperhatikan niatnya dalam belajar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الرجل على قدر نيته، يحفظ الرجل على قدر نيته، فإن كانت نيته صالحة يكون الحفظ سريع وقوي، وإن كانت نيته فاسدة يكون الحفظ بطيء وينساه بسرعة. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang mampu untuk menghafalkan, merekam pelajarannya tergantung apa niatnya. Kalau niat itu salehah, niat itu baik, niat itu sudah benar, maka dia mampu untuk menghafalkan pelajarannya dengan sangat cepat. Tapi kalau niat itu buruk, niat itu tidak baik, maka dia akan cepat untuk lupa dan dia sulit tatkala menghafalkan. قال الإمام الحداد ويبتدي دروسه ويقول نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير، يروي نية صالحة وينطق بها قبل الدرس، وهذا يساعد الإنسان على أن يجتمع في قلبه نية صالحة في طلب العلم. Maka Imam Al-Haddad mengarang satu niat tatkala akan belajar ataupun yang mengajar. Memiliki wirid niat, yaitu tatkala datang ke tempat belajar
kemudian duduk, kemudian membaca niat tersebut. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir ilal akhir. Saya meniatkan di sini duduk untuk belajar dan mengajar, untuk mengambil peringatan dan memberikan peringatan. Ini untuk apa tujuannya? Supaya yang mengajar ataupun belajar bisa mengumpulkan hatinya untuk berniat dengan niat yang baik. ولذلك يوصي سلفنا البعلوي بقراءة كتب الإمام الغزالي لأنها تحتوي على سر وعلى نور كبير، وخصوصا طلبة العلم المبتدئين في طلب العلم، خصوصا كتاب بداية الهداية. لماذا كتاب بداية الهداية؟ لأنه في بداية هذا الكتاب الإمام الغزالي يدلك على أن تحسن النية في طلب العلم. في بداية في المقدمة يقول الإمام الغزالي عليك بتصحيح النية، عليك كذا عليك كذا. وهذا الكتاب فيه نور كبير جدا، ومما يوصي به سلفنا البعلوي طلاب العلم أن يبتدئوا في قراءة هذا الكتاب ويعملوا بما فيه، لأنه يحتوي على النصائح، على النية الصالحة، يحتوي على الأدعية، يحتوي على الإخلاص، الترغيب في الدنيا في الآخرة، الترهيب من العقوق من المخالفة. كل هذا في كتاب بداية الهداية، والذي يقرأ بداية الهداية يشعر بالنور يدخل في قلبه، لأن كتب الإمام الغزالي كلها نور. كل كتب الإمام الغزالي نور وبركة، عندما تقرأها تحس بأن النور يدخل في صدرك. Maka dari itu para salaf, mereka orang-orang lama, orang-orang kuno, ulama-ulama terdahulu memberikan saran, pesan kepada setiap santri, hendaknya ketika mengawali belajar masuk ke pesantren, jangan lupa untuk mengawali dengan membaca kitabnya Imam Al-Ghazali yang namanya Bidayatul Hidayah. Karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut Imam Al-Ghazali menyimpan asir wa nur. Di situ ada rahasia-rahasia, di situ ada cahaya-cahaya. Kenapa mereka mengatakan awali belajarmu dengan Bidayatul Hidayah? Karena Imam Al-Ghazali di awal kitabnya, beliau ini menerangkan tentang menata niat ketika ingin belajar, ketika ingin masuk ke pesantren. Beliau mengatakan alaika bitasyin niat ilal akhir, hendaknya kalian menata niat kalian, memperbaiki niat kalian, dan di situ diterangkan bagaimana niat yang baik, bagaimana yang tidak baik. Di situ juga ada banyak doa. Imam Al-Ghazali menaruh di dalam kitab tersebut rahasia yang sangat besar. Di situ juga diterangkan sebaiknya akhlak kita sebagai santri, apa yang harus kita lakukan. Lalu apa mukhalafah yang tidak harus kita lakukan, yang harus kita tinggalkan, diterangkan semua oleh Imam Al-Ghazali. Semua karangan Imam Al-Ghazali adalah cahaya. Kalau kita mau membaca Bidayatul Hidayah atau karangan yang lain dan kita mengamalkan isinya, pasti kalian akan merasakan ada cahaya yang bersemayam di hati kalian. Ada cahaya yang datang masuk ke dalam lubuk hati kalian. والإمام الغزالي بارك الله في علمه، ولكنه في بدايته كان يتيم وفقير، ووالده كان فقير جدا. والإمام الغزالي مع أخيه أحمد وضعهم والدهم تحت وصاية رجل من الصالحين يعلمهم القراءة والكتابة، لأن والدهم كان لا يحسن القراءة والكتابة، فتمنى على الله أن يرزقه ولدا صالحا عالما فقيها واعظا. الإمام الغزالي بعد أن توفي والده أخذ هذا الصوفي ينفق على الإمام الغزالي وعلى أخيه حتى نفد المال، ثم قال لهما الآن يوجد لدي مال وأنا رجل فقير وزاهد في الدنيا، ما عندي شيء، أوصيكم أن تذهبوا إلى الرباط إلى المعهد، إن شاء الله هناك وتلاقون وتجدون الأكل، وإذا في فرصة للتعليم ما في مشكلة، ولكن النية الأولى هي أن يجدون ما يرتاتون به حتى لا يموتون من الجوع. وفعلا ذهب الإمام الغزالي مع أخيه أحمد إلى هذا المعهد، وبقي يأكل هناك ويدرس
حتى فتح الله عليه وصار غنيا جدا، صار غني جدا ومشهور، حتى أنه يحضر درسه 300 من أولاد الأمراء والحكام، 300 غير الطلاب الثانيين، هؤلاء من أولاد المسؤولين. وعندما دخل إلى بغداد كان قيمة الخيل الذي يركبه واللبس الذي يلبسه 500 دينار ذهب فقط، هو قيمة المركوب والملبوس، وهذا مبلغ كبير جدا، يمكن مليارات الروبية الآن. كان فقير ثم أعزه الله سبحانه وتعالى بالعلم. Imam Al-Ghazali yang kita ketahui, beliau punya karangan yang bercahaya, ulama yang penuh dengan berkah, itu di akhir usahanya. Dulunya Imam Al-Ghazali, dia adalah seorang anak yang yatim, tidak punya ayah. Dia adalah anaknya orang fakir, tidak punya apa-apa. Ayahnya tidak punya apa-apa, dan lalu ayahnya wafat. Tapi ayahnya ini adalah orang yang cerdas, dia punya akal. Kemudian dia berwasiat kepada temannya, seorang yang alim tapi juga fakir, teman ayahnya tersebut. Dia berwasiat, saya punya 2 anak, saya titipkan 2 anak ini kepadamu, tolong ajari dia menulis dan membaca. Karena ayahnya Imam Al-Ghazali la yuhsinul qiraa'ah wal kitabah, tidak baik itu bahasa orang Tarim. Hakikatnya la yuhsin maknanya ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ayahnya Imam Al-Ghazali tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi kepengen punya anak jadi ulama besar. Dititipkan anaknya ini kepada temannya. Kemudian temannya menginfakkan dari titipan ayahnya kepada Imam Al-Ghazali dan adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali, mengajari mereka berdua sampai harta warisan ayahnya habis. Setelah habis, orang fakir ini, gurunya Imam Al-Ghazali ini mengatakan, wahai Imam Al-Ghazali, wahai Muhammad Al-Ghazali, wahai Ahmad Al-Ghazali, sekarang harta wasiat ayahmu telah habis, dan saya fakir, tidak punya apa-apa, dan saya tidak bisa mengajar kalian. Mungkin kalau kalian bisa masuk ke salah satu pesantren, dan waktu dulu pesantren itu siapapun yang masuk ke dalamnya, belajar dalamnya akan mendapatkan beasiswa makanan ini gratis. Kalau kamu masuk ke pesantren tersebut, insya Allah kamu dapat makanan gratis. Maka Imam Al-Ghazali dan adiknya masuk ke dalam pesantren tersebut. Ketika masuk dalam pesantren tersebut, Imam Al-Ghazali niatnya apa? Niatnya hanya supaya dia bisa ikut mendapatkan makanan layaknya seperti santri yang lain. Niatnya hanya ingin mencari makanan. Ini Imam Al-Ghazali. Lalu sampai Allah memberikan petunjuk kepada Imam Al-Ghazali, dan dia menjadi orang yang alim. Dia mendapatkan nilai yang baik di pondok tersebut. Setelah dari pesantren itu, kemudian Imam Al-Ghazali menjadi ulama besar. Tidak hanya orang yang alim begitu saja, tapi Imam Al-Ghazali menjadi orang alim yang kaya raya. Sampai disebutkan keledai yang dinaiki Imam Al-Ghazali transportasinya dan pakaian yang dipakai beliau seharga 500 dinar. Kalau dihitung rupiah, miliar, bermiliar-miliar pakaian dan keledainya Imam Al-Ghazali. Itu hanya satu keledai dan satu pakaian yang ia miliki. Ini Imam Al-Ghazali mendapatkan hal semacam ini. Dan Imam Al-Ghazali ini tatkala mengajar yang hadir tidak hanya orang-orang awam, tapi mereka anaknya para pejabat besar, mereka anaknya gubernur. Dihitung sama ahli sejarah, ada 300 anaknya umara hadir di tempatnya Imam Al-Ghazali untuk menimba ilmu kepada Imam Al-Ghazali. ولكنه لم يكتفي فقط بعلم الفقه، وإنما أيضا بحث عن علم التصوف. لماذا علم التصوف؟ لأن الإنسان الفقيه المتعلم لا بد له أن يتأدب، والتأدب يكون عبر قراءة كتب الصوفية. يقول سيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس أنه من كمال عقل سيدنا سلطان الملاء العيدروس الأكبر أنه لا يقرأ أحد من الطلاب في علم الفقه
إلا ويقرئه أيضا في علم التصوف، يقرأ كتاب في الفقه ويقرأ كتاب أيضا في التصوف حتى تحصل البركة من كتب الصوفية. Tapi Imam Al-Ghazali tidak hanya ahli di dalam ilmu fikih, beliau juga mendalami ilmu tasawuf. Sehingga disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan bahwasanya termasuk sempurnanya akalnya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, bahwasanya beliau tidak mau mengajar santrinya ilmu fikih kecuali juga diajar juga santri tersebut di tempat itu juga ilmu tasawuf. Sehingga tatkala beliau membaca kitab fikih, beliau juga akan membaca kitab tasawuf. Ini karena sempurnanya akalnya Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, supaya orang itu bisa beribadah dan ibadahnya ada akhlaknya di situ. لذلك الإمام الغزالي في آخر عمره ذهب يأخذ التصوف عن شيخ اسمه الشيخ الطوسي، كما ذكر بعضهم في التراجم أنه ذهب ليأخذ علم التصوف عن أحد الشيوخ المتصوفة الصوفية اسمه الشيخ الطوسي، وهذا من أولياء الله الصالحين. Imam Al-Ghazali belajar ilmu tasawufnya, diceritakan beliau menimba ilmu tasawufnya dari seorang imam bernama Imam At-Tusi, seorang sufi, seorang yang alim. Imam Al-Ghazali mengambil ilmu dari beliau. هذا الشيخ جلس يعلم الإمام الغزالي الآداب والأخلاق والتصوف، ثم في يوم من الأيام الإمام الغزالي طلب رخصة من هذا الشيخ، رخصة يا شيخ أنا أريد أن أرجع إلى بلدي. فقال الشيخ لا، انتظر عادك، تحتاج أن تنتظم وتستمر في قراءة الكتب والذكر والخلوة والتهليل والصلاة على النبي وقراءة القرآن. فقال له الإمام الغزالي لا خلاص أنا أريد أن أذهب. قالوا خلاص إذا أنت تكلف وتريد أن تذهب لابد أن تظهر عليك علامة الولاية، لابد أن تظهر عليك علامة الولاية. Yaitu tatkala Imam Al-Ghazali beliau belajar dari Syekh At-Tusi, Imam At-Tusi. Satu saat Imam Al-Ghazali ini meminta izin kepada gurunya, mungkin saya cukupkan, saya belajar sama engkau wahai guruku. Imam At-Tusi mengajarkan pada Imam Al-Ghazali adab, akhlak dan tasawuf. Tapi Imam Al-Ghazali merasa puas, kemudian berpamitan minta izin untuk balik untuk menyelesaikan ngajinya, belajarnya. Apa kata gurunya? Tidak boleh, kamu harus melanjutkan untuk belajar sampai nanti saya izinkan. Tidak boleh kamu untuk pulang. Tapi Imam Al-Ghazali masih ingin pulang. Enggak, saya kepengen pulang, ini sudah selesai. Kata gurunya, kamu boleh pulang kalau kamu memiliki tanda kewalian. Kalau ada tanda kewalian pada dirimu, maka sudah selesai kita belajar tasawuf. Kamu boleh meninggalkan saya, kamu boleh pulang. قال له لابد نعمل لك اختبار حتى نتأكد أنك أنت الآن من الأولياء وإلا لا. قالوا مرحبا. Lalu gurunya ini mengatakan, saya harus menguji kamu dulu. Kamu sekarang sudah menjadi wali apa belum? Kamu harus saya uji dulu. Kata Imam Al-Ghazali, siap, saya diuji. ما هو الاختبار؟ قال له اذهب إلى الوادي هناك وهناك تجد شجرة كبيرة، الشجرة هذه ملآنة بالطيور، فيها طيور كثيرة، ومر تحت الشجرة، فإن طارت الطيور فأنت لست مهيئا للذهاب لم تصل إلى درجة الأولياء، وأن بقيت الطيور في الشجرة وأنست بك لم تخف منك علامة أنك من الأولياء والصالحين. Lalu gurunya menunjukkan, kamu siap saya uji? Ya, siap saya diuji. Kamu datang pergi ke sana, di sana di lembah ada pohon yang rindang. Di lembah di pohon rindang tersebut ada sekelompok burung-burung bertengger di pohon tersebut. Kamu datang ke pohon itu. Kalau kamu lewat saja, burungnya tetap seperti awal, tidak bergerak, tidak terbang, tetap di pohon itu, maka kamu sudah lulus dalam pengajian ini. Dan kamu sudah ada tanda kewalian.
Tapi kalau itu tidak ada berarti kamu belum wali. لأن علامة الولي أن يحبه الناس وتحبه حتى الحيوانات والطيور. عندما يمر الولي الكل يحبه. Karena tandanya wali itu pasti dicintai hewan, binatang, burung-burung semuanya cinta kepada wali. Sehingga ketika ada wali datang, maka hewan, binatang, burung-burung ini merasa tentram, merasa tenang, tidak lari dari wali tersebut. ثم ذهب الإمام الغزالي وعندما اقترب من الشجرة طارت الطيور وخافت منه فعلم أنه لم يستكمل التعليم ورجع مرة أخرى إلى الشيخ وأخبره بالقصة. Lalu Imam Al-Ghazali benar mendatangi pohon di lembah tersebut. Ketika beliau baru datang, belum sampai ke pohon tersebut, semua burung di pohon itu terbang semuanya meninggalkan Imam Al-Ghazali. Lalu dia paham, oh berarti ngaji tasawuf saya belum khatam, belum selesai. اجلس قالوا اجلس صبر لابد من مجاهدة وذكر. وجلس الإمام الغزالي فترة طويلة ثم رجع مرة ثانية للاختبار. Kemudian apa kata gurunya? Kalau begitu kamu nggak boleh pulang dulu, kamu ngaji dulu lagi. Sabar, kamu duduk sama saya, belajar lagi dalam tasawuf, bermujahadah lagi. Terus kamu belajar dalam tasawuf sampai nanti kamu tak bolehkan pulang. المرة الثانية عندما ذهب إلى تحت الشجرة الطيور لم تطر بل جلست بجنبه فرحانة فعلم الإمام الغزالي أنه نجح في الاختبار. Lalu tatkala sudah waktu yang lama belum belajar lagi dengan Imam At-Tusi, Imam Al-Ghazali mendapatkan ujian lagi yang sama. Kemudian Imam Al-Ghazali mendatangi pohon tersebut dan semua burung itu tetap di tempatnya. Bahkan sebagian burung-burung ini mendatangi Imam Al-Ghazali, bermain-main di sekelilingnya Imam Al-Ghazali. Dengan pemandangan yang seperti itu, Imam Al-Ghazali sudah tahu, oh sekarang saya sudah sukses dalam ujiannya guru saya. الآن نحن لو مشينا تحت شجرة هل تطير الطيور ولا تبقى؟ Kalau kita umpama sekarang berjalan di bawah pohon, burungnya ini terbang apa tetap di atas pohon? بعض الناس حتى البشر يهربون منه. Tidak hanya burung, kadang teman kalian saja lari dari kalian. لأنه ما في قلبه رحمة. Karena kamu gak punya kasih sayang. وأكثر شيء يحبون الأولياء هم الأطفال الصغار. الطفل الصغير هذا عندما يشاهد الولي يفرح ويضحك لأن له قلب نظيف ليس معطوبا. Bahkan para wali ini punya kesenangan, punya hobi. Mereka para wali suka dengan anak-anak yang kecil, bermain dengan mereka karena kasih sayang mereka kepada anak-anak tersebut. Ini para wali punya kasih sayang, mereka senang dengan anak-anak. إذن أيها الأولاد بركة العلم هو العمل والنية الصالحة وبركة العلم أن تكون من الصالحين. Sehingga dari sini kita ketahui ilmu itu berkah kalau ada tandanya. Tanda keberkahannya apa? Kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. ولذلك الوصية في قراءة كتب الإمام الغزالي كما هو عمل السادة البعلوي في حضرموت. Sehingga wasiat saya pada kalian, hendaknya kalian membaca kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali sebagaimana yang diamalkan ulama-ulama Hadramaut. والبداية بهذا الكتاب وستجدون البركة إن شاء الله والنور والتوفيق. Dan kitab Bidayah ini akan memberikan kepada kalian petunjuk, taufik, memberikan cahaya, memberikan banyak hal kepada kita insyaallah. أسأل الله أن يجعلكم من العلماء العاملين الصالحين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. إذن هذه الوصية الأولى وإن شاء الله الشيخ إن شاء الله يرتب يعني قراءة هذا الكتاب في هذا المعهد زيادة في الخير وزيادة في النور والبركة إن شاء الله تعالى. Ini adalah wasiatku yang pertama untuk kalian. Insya Allah nanti guru kita semuanya
akan mengatur kapan waktunya untuk mengajari kita semua yang di pesantren ini untuk belajar kitab hidayah, sehingga kita mendapatkan taufik, mendapatkan sir, mendapatkan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. ولكم الإجازة في هذا الكتاب، الإجازة للمدرسين بتدريسه، والإجازة للطلاب والطالبات بتعليمه والعمل بما فيه إن شاء الله. Lalu saya ijazahkan kepada kalian semua kitab hidayah ini kepada para dewan guru di pesantren ini untuk mengajarkan kitab itu kepada santrinya, dan para santri silakan untuk mempelajari kitab tersebut dan kalian boleh mengamalkan isi dari kitab tersebut. قولوا قبلنا الإجازة. Semuanya jawab qabilnal ijazah. الإجازة الثانية Karena itu enggak. Cuma qabilnal ijazah dulu. دوا إجازة. إجازة كدوة. bagus. دعاء إن شاء الله لتيسير الحفظ والرزق وانشراح الصدر إن شاء الله. Ijazah yang kedua yaitu doa untuk supaya rezeki kita mudah, hafalan kita mudah, dan kita mendapatkan ilmu kita mudah untuk memahami. هذه اليد اليمنى بعد كل صلاة مفروضة الصلوات الخمس تأخذها وتضعها هناك في صدرك. Yaitu setiap habis sholat fardu 5 waktu, taruh tangan kanan kita tepat di atas dada kita. وتقول 5 مرات Dan baca 5 kali. رب اشرح لي صدري Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وارفع لي ذكري بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات بعد كل صلاة مفروضة. dibaca 5 kali setiap habis sholat fardu. ما في حد يذكرها؟ Ada yang menulis apa tidak? كيف طالب العلم ما يملك قلم ولا قرطاس؟ Bagaimana kalian santri tapi tidak punya pulpen sama kertas? هذا في معهد هذا بيتعلم لابد يكون دائما قرطاس وقلم. Kalian sekarang ada di pesantren, harusnya setiap waktu selalu membawa kertas sama pulpen. صحيح؟ Benar? نجيزكم في هذا الدعاء قولوا قبلنا الإجازة. Qabilnal ijazah. بارك الله فيكم إن شاء الله، بارك الله في الشيخ، الله يفتح علينا وعليكم إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا النية الصالحة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله، ويتقبل منا على ما فينا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.